ناکوکی و هفرکیە هەردوو حزبên دەسەڵات لە هەرێما کوردستانê Partî Demokratîk Kurdistan û Yekêtî Niştimanî Kurdistan çendên qeyran li ser hawlatiya peydakirine. Qeyrana moça û qeyrana elektrîk û avê û qeyrana gaz û panzînê. Li Duhok li ser vê mijarê hawlatî tên axiftin. برير تشكي بإجرتني هي إجرتن كيشواري دا يعني تواري براستي بجين تراجع هندني دا كو جوتارة كا إجرتي هبيتيا راجع هندني نكو جوتارة كا همي جوا دجاتيا إكودو يعني هند ماينة بإكودو في براستي كو هجر هند إجرتي بانا داشين بتر بوفي جالي مفاد دزوينن دلایەک دندا وڵاتی مەترسیە قوتکردنا هاریکاریە civakê dewlî dikin بۆ herêma Kurdistanê. نوکدا امریکا و لایەنên hevpeyman gelek harîkariya Kurdistanê dikin. Ev ca eger me bivêtin ku ev harîkariya berdewam bît pêtiviyel ser layەnên Kurd di êgirtî bin da ku vê harîkariyê ji dest nedin. Da ev harîkariye ya berdewam bîtin pêtiviyel ser me ku em êgirtinekê peyda bikin da metirsî ser Kurdistanê peyda nebîtin. Her dema berjewendiya hezbî û takekesî bi ser berjewendiya giştîkef metirsiya têkçûna rewşa hawalatiya peyda dibît. برا پیشگاه هر تشتگی پارتی بید ایکتی بید و هر حزب که کردستانی بیتن پیدویه پیچه که بر جواندیت خو داهلیتن پیلیتن بر جواندیت فقیر و جارا اف ملت هجای خولی عرشیه خبود هر دو حزب دتا کشتن مانه حزب دست صلاة عمان پارتی و ایکتی ندباش بند خرابن اول ما ببین ما نوید اول Di sala 1992 da di dema pêkînana yekem hikûmeta Herêma Kurdistanê ta ku îrûna kûkiyên Partî Demokratîk Kurdistan û Yekêtî Niştimanî Kurdistan di ber dewamin. Selam balayî dengê Amerîka Duhok.